ndikuva mazi still ngathi savalekile kwelo cala lakho. Okay, DJ Mart SA i-artist yethu yesibini ezasithatha yosibeka phaa kulantsimbi yesithathu. Kunjani futhi? Sikhona inkosi igama ngubani xa ingeso stage name? Ke Mthibedi. Mthibedi. Wakabani? Matsupa. Mthibedi Matsupa. Ematati. Matati. Oh yes. Kutheni ke ukuthi sibe ku-DJ Mart SA development? It comes from Mata and I know Khawula nalithi. Okay, walikhawula walithi wathi DJ Mart SA ufike njani ku-DJ? Yo. Fike nathi manje sound nje ndiyaqashisa. Abafana bandichisela isound kakhulu kodwa iBhuti zibambele futhi. Kodwa zibambele. That's how kanti imnandi kanje. I'm very few. Abanazo baphinde wasibona sewuthe chwazwa papa ngasafuna ukuthe gabhu ngeqembu songasafuna ukuna. DJ Mart dlala umculo njani? I'm gonna do Afro. Yes, Afro House. It's a Friday. It's a Friday. Friday. Good to say. Masiwomishe amalungu omzimba. Okay, ndikuva kahle. Ukhangela mhlawumbe. Okay, umculo odlalayo i-Afro lena. Yakho okanye udlala umculo abanye abantu kade khona uziproducer wona? No. There's nothing yet. Definitely gonna be starting next year. Okay. I'm releasing something next year. Okay. Before the end of Jan. Yeah. For now. Sigibela umculo abafowethu. Uyaphinda ukuzosixelela xa uvukiselene? Ngizawubidila. Sizodlala khona. Okay, ukhangela ufuna ukubhukisha ukhangela ku-social media. Oh, we TikTok it's Mart SA, and then on Facebook it's DJ Mart. On Instagram it's DJ _ Mart. And Mart MART. Yes. DJ Mart masingabuyela sizicela usithathe yosibeka kulantsimbi yesithathu.